Yutogeta kana nika Anita tuiweta yulu akukuna. Asia inoma kuna lakini musia kuna atungete unless ewa kitai. Na neyo tukola na siya bandu mwalimu wa nangi o matesikiye mondona mekite makisi kana ayo kuniwa kuleo bicha maximana meno ana na kai kuniwa kuleo bicha maximana kinu kumwa ndo ya Alimu mudhani wa mudhini yati te lazima mwana apate maxi ya sukwete ukwenda hamma itu la kwa maxi tu out of 700 nyeleki la mutiani weka wayo weka wayo lacho 7 kai uyo mukuwe ila mutiani weka wayo lwa 700 and some of us on ya bika 250 na tuyova I mean ndotinge cha lazima kama iwezi yeah. Na kana kawa kausisi auke wanesa no iki ndi yako ndi asiatika tundu nunde ndeto sindi ya utundu andia ndao mitumia lakini uwene kana na polisi ngaliko siaya ni police station ni maende na kuika uchunguzi na yulu wako konyakana ka and I quote kana kaundola kaitie if it's a must that I score 400 marks in exams to avoid being subject to torture, then I would rather remain at home. Education shouldn't be harmful. And then the lazima ni bicha max manana ndini wa mutiani nikana ndika kunwe kabange kalamusi kisomo kija elevia keili kwa na vinya ninya si ata harmful nicho na wo kia eleza chako umesia nicho no nyela CBC yono kie ni ya ilicho tuweta yo usio wake ndwe as much as ni kutronosia ndisi yo bikete ba yo kwanza yo bikete ba namba itwa mudhanga ikina no nyene twa misuma ndisi naenda kwa itene ndwe nyundo useubie nitwisa utheo so noisa useubie ithembe ewe tutume ndoli ndi wata nyeto matanito atuma singano tutuma na bundi tutuma na singano na kode na CBC kaita kasoma na isiana actually omo activity ka kwa utu ya ile tu na Alimu YouTube hapa siana kana kaundu laka kumnitwe ndiko advocate for kiboko na ndiko advocate against kiboko but really kana kaidetha kakoniwa munosu umisyosu wonde nundu ndani ka bikabando na kaseka kuna wani Alimu eli kililo niki na tbaye ko sagana kukekete hamna Pade mano thuku pade kosa onayimwe Anita kana kukeketa nundu enda ikosa ni kuleo bicha maximana baima kosa mebu ayi na Mwalimu suwembe ndienda uweta nundu ainge Alimu wana maidingesia kana okay no ni siwendea mwana sio au milenesa lakini enda kaibicha mana kaibicha kaibicha idi ngone siwende yani amuswa ziwezi nicho wenda ugevya ona mobisini be mande be makate be mayulu you know na nicho wenda ugevya ona baye mutu wanjima ndo the yewa ka silingi 99 ona tiana aide silingi ona mwana tena ndo silingi kanya wake gwe wadalile bali ona wizard ya silingi ni 3 silingi 10 kana ile silingi 5 kuwe mwe silingi ile asumuni unyaba ona ndwebo so ondo kuona yuta mutu be ulaote wa silingi 99 na be angi twisa ungi newe yaweta glucose umo piu mutusu uma silingi around 160 180 ba lakini no the yangi yete wala no the yangi yes lakini you ni wetete difference ya kiukwati difference ya kikuelewa kila mundu etha nondula wake musio kwawo nondo tono sisi mwana toyu ukuiwa ni lazima bicha manana yes Alimu matona etha mayona ena capability ya bicha maxi yaso lakini kwa mai lola asimetia lakini mwana no etha hata no kadingiza ndawa ya mutite ndilika tukete ona maobisini ona mabiasala ni atu tukuma kila mundu ethiana kinengo kila chake niwo na ndo utenda kwikwa ndukeke mundu
Niyo nini na point no kwa Alimu ketha kana kani kaku. How would you feel? Kana kaka kwa leto. Really all that. Na isani yambe and then we when na mention mwalimu mwe otuimina. Mwalimu mwe ila wesa maro abutube. Tamane atukulu. Oka utukuna. Mubula. Tukuna. Na yide tukuna yote manda babityo maka lakini etu akwatika nao ne bityo we to na we sati no yaguzi na kiko ona tuyeke ya sati bedi take ya malinda ala malinda ba matai moko sleeveless na kabula usindene yuka sati akasa ide take ya ai tisia with ya tita maji apana si amusiyeke ya wewe kwa asome ilobi we siba ilobi make ya ona suti mata oni make ya suti we ya ngaka tonete suti na tai lakini ide taita wone ya form 1 ona yatu yatu nyitina nacho ni ya form 1 kila cha ngoma ilala ya ngoma koe mwebe anezo ngoli anita koe mwebe yeni mwebe ngoma baibata yuete ya ibe ni wetati mwalimu oneta we know that zia ya queen still kiukila kwenda mwana oyo amana mutabia otaua na mawiani penzi ya kuelesia thukumi ala medio waku even your bosses kila chailete tiko kuna na watu I mean nandiko oti ondo nasia ngai wa matukone ndio selewa esongea metoke esongea ata metoke neta watina neta wanita kendo wa masembi twezena nenzi okete